Zovem se Nihada Omerović, živimo ovdje u Kamencama, opština Bratunac, imam 2 djece, bavimo se poljoprivredom, stočarstvom, malne jagode smo proizvodili i prije ove donacije. Sad nam je dobro došlo proširenje ovo i želimo se i dalje baviti proizvodnjom jagodičastog voća. S jednog dulma skinemo od tonu do tonu i pol, tako da ako je cijena kod dosad, to izađe se to 3-4 hiljade kad su dobri uslovi. Malne predajemo u hladnjaču, znači otkupljuju ljudi, sad ko naruči opet i to prodajemo. Od malina pa trošimo pare za sve potrebe koje trebaju svakoj porodici, znači djeca u školu, plaćanje karte, knjige, plaćanje režija, za hranu, za sve. Ja sam gledao na mjesta, nema ništa, nisu htjeli da kopaju.